روژ باش روژاوه باش روژاوه گش روژاوه خوش و روژاوه همیان بخیر به دیروک 14 چله روژ یکشم سال 2024 از مزگین خان دیسا برنگ و دنگ خواه لهمبر ومه سر ساله بنه ساله خوده کچک بخیر بده و ماله یا راست خوده کرک بده و ماله لی چما کر چما نکچ کچ کرک قنچ ترن و بخیر ترن و لسرده و بابجی دلوان ترن لگوری من بله دو سر سالامه کردابو سر سالامه پیروز و بخیر به هیوی دکم جبو ما همیان سالک بخیر و خوشی و بکیف و گشی و برکت به چیروکامه یا ایروش لسر گوتنا پیشی مکو گوتنه حال چیای موشه حال پشتا داره درگوشه چیروکا و گوتنه و هایه تشتک آن رومتک چخاس گرینگ و گرامبها بجی که مروف خیره که آنجی مافه لی نبینه و نلگوری مافه مروف به دور و نس فرق ناکه بنیتا و گوتنه دگهجه سرحاتی جنو میرکی جوان دبیجن جنو میرکه بون روژه که جن جمیره خواه دغیده دما کو دبی وار نوینه خو میره خواه جهو و دقتینه جنک دو قات نوین رادخه و درگوش ازاروک دخه ناوبرا هر دو نوینان میر لعالیه کی درگوشه جنجی لعالیه دن دکه بن ناو نوینان داکو رازه خوا میرک نایه دبیجه های های جنک دنگی خو ناکه و جاره میرک دبیجه آخ آخ جنک دبیجه میرک دیسا چی بوده او ساده کرده آخین و کسران دکشینی میرک دبیجه جنک از شوادن نکبوم از ایشف لکمه از نکم آخین کی بکه آخین جنک دبیجه تو شوادن جی ایشف جی دبن ویبانی ده لهمان اودهی بویه هی خوده مالا تخرا کرو دناو برامده بتنه اف داره در گوشه هیه میرک دیسا آخینه کردکشینه و دبیجه جنه کزی کره پشتی کو ام جهف دورمان حال چیای موشه حال پشداره درگوشه ما چه فرقه وای به چیروکاوی گلک خوش و بالکش بو لیکسین میرک حق کریه تشتکی کریه کو جنک او درگوشه خستیه نابره میر تم نحق هنکاد کم جن میر فرق ناکه مروف نحق به از کار مجاری بدم هف از نمروفک فمینیستم لی بگلم پری میر نحقن بله از دست بکه بناوروکک در حق سرساله بکم 2024 سرسالا کردان سرسالا کردان نه دستپیکا میلادیه نه جی دستپیکا هجریه دستپیکا رومیه سرسالا کردان هر سال 13 چلیه دما او روشته لهر 4 آلیین دنیای کرد بره و رسم جودا سرسالا خوال گردی تویلین خواه پیروز دکن 13 چلیه وکه روژه که دستپیکا ساله جدیرو کوچاندا کردان قدیم گیهاشتیه حتی روژامه مزنترین و جاردارترین پیرهوکه دنیای هات دیتن. لأستوریای مزنترین و جاردارترین پیرهوکا دنیای هات دیتن کو حتی نها پیرهوکک او قزمزن نهات بودیتن. لگور داخویانی پارخ خشخشوکا استوریای اف پیرهوک لسنترال کوسته هاتی دیتن کو 8 کیلومتر اندکوه با کوره سیدنیه. پاشه اف پیرهوک رادستی نخوشخانه هرمی هاتیه کرن. هر وها اف ناوی و پیرهوکا جمالباتا تورا هونیا سیدنی جی کرنه هرکول. خوازم در حق پیرهوکا دوی بیجیم. قسمه که زاروکاتی عمل میردینا کونار در باس بو. خانیه من خانیه دیروکی بو. روزی که من دید پیرهوکا کل سر پرده اوده آمد دمشه. اجی ترسیام و مقیراند. دایکم سردنگی مهات گوت چی بویه مکیزی که نشانی ویدا اوجی گوت وی پیره مامروفش پیرکار بند ترسه پیگو دایکم مولو گوت سر و گوت ناوی حتی چند سالا جی مدگوت قی او کیزی پیرکا دیا منه و مجهوالی خوره جی دگوت او کیزی پیرکا دیا منه یعنی حیات چند سالا از بولو مدگو قی بوی شکلیه بله در باسی نوچه پیش دبم
Rêyek nû ji bo çareseriya penceşêrê hate dîtin. Hat ragihandin ku ji bo ji holêrakirina tümöran ji aliyê lêkolînerên zanîngeha Rajsê ya Teksasê vê rêbaza bi navê çakûçên moleküler MHJ tê bikaranîn. Di rêbaza MHJ de boyaxa siyanînê tê derzîdan ku di prosedûrên wênegeriya bijîşkî de tê bikaranîn di laş de. Li gorî agehiyên hatine bi destxistin, dema ku ev reng bi hücreyeke penceşêrê ve girê dide, ew ji hêla ronahiyek înfrosor ve tê çalakkirin ku dikare bêyî ku zirarê bide laş kûr bikeve nav laşî. Penceşêr nexweşiyek pir xerab û dijwar e. Hêvî dikim rêbazek were dîtin ku ev nexweşî bi temamî ji holê rabe û ji Xwedê şîfa xêrê dixwazim ji bo nexweşiyên me hemiyan. Derbasî nû çeya pêş dibim. Xelatên cîhana zêrîn hate belavkirin. Îsal cara heştê û yekemîn xelatên cîhana zêrîn hatine belavkirin ku bi îngilîzî jê re Golden Globes tê gotin. Ev xelatdayîn ji aliyê Yekîtiya Çepemeniya Biyaniya Hollywoodê ve hate pêkanîn. Ji beşên cuda de çendîn xelat hatine belavkirin. Bername ji aliyê ji koy ve hate pêşkêşkirin. Di vê çerçeveyê de xelata baştirîn anîmasyonê The Boy and the Heron stand. Her wiha di kada dramayê de xelata baştirîn mêrî Cillian Murphy stand. Di kategoriya sînemayê de filmê Oppenheimerê xelata baştirîn filmê dramayê stand û derhenerê wê Christopher Nolan jî xelata baştirîn derhenerî stand. Reklama filmê Oppenheimer gelek hat kirin, lê tebiyatê min de tiştek heye ku tiştê zêde reklama wê were kirin û li her derê bê dîtim bihîstin ez ji ew tişta sar dibim û naxwazim ew tiştan bibînim an temaşe bikim. Li filmê Oppenheimer jî ji ber vê yekê min temaşe nekiribû. Belkî filmek jî pir xweş belê ew qas zêde hat belav kirin ku mixabin jê sar bûm. Zanyaran bi lazerê berê brûskan guherandin. Brûsk dikarin her sal bi milyaran dolar zirarê bide binesaziyan. Vê yekê rêvekir ku tîmek lêkolînê ya li Swîsreyê bixebite ku rêbazek şoreşgera rêvekirina dakêşên elektrîkê ji avahiyên nazik dûr bixe. Di bingehê de zanyar pêşniyar dikin ku tîrêjên lazerê yên pir bihêz bişînin navenda bahozekê. Teknoloji pêş dikeve. Diya min vê nû çeyê bibihîse wê bibêje însan bûne şeytan. Belê. Night Girl çi ye? Gelek kes di xewê de an jî hîşyar bêyî hemdê xwe diranên xwe li ser hev dişidînin. Di vê rewşê de bêyî ku erzinga xwe bi paş û paş bibin, masûlkeyên xwe diguvêşin. Venasîna şitandina diranan ji aliyê doktorên diranan ve tê kirin. Bijîşkê diranan vê dîroka bijîşkî û diranan ji nexweşî re bigire, muayeneyek nav dev û derveyî bike û li waneyên radyografê binêre û rewşa diran û kok û pidiyê binirxîne û li gorî vê wanê sînê û sedema wê çareseriyan dermankirinê bide. Rojekê hevalek min dixewde ew qas diranê xwe şitandibû ku diranekî wê derizî bû. Min jî bi heneka gotibû erê me got li hember jiyanê diranê xwe bişîdîne lê me negot ew qas. Min jî henekek wilo genî kiribû. Belê. Otomobîla ceyranî ya Sony û Hondayê di sala 2026 de derdikeve. Markaya otomobîlan Sony û Honda ku şîrketên Japonî ne. Bi hev re bi navê Sony Hond Mobility hewldana çêkirina otomobîla ceyranî kirin. CEOyê wê Yasuhide Mizuno daxuyanî da ku otomobîla wana ceyranî ku navê wê Afeela ye, dê di destpêka sala 2025 de bo pêşdaxwazên li dewletên Yekbûyiyên Amerîkayê derbikeve û di sala 2026 de jî radestkirinên ewil wê pêk bê. Otomobîlê ceyranê bi her awayê hîn balkêş tê bimin. Hem zirarên adin xwezayê û hem jî mesrefa wê li gorî otomobîlê din erzantir e. Xwedê bê erê îsal ez ê ji xwe re otomobîlek piçûk û ya ceyranê bistînim. Belê. Kurdî li rêberiya hec û umreyê tê zêdekirin. Daxuyaniya ku ji teref Wezareta Weqf û Kar û Barên Diyanetê ya Herêma Kurdistanê ve hatî dayîn. Hat diyarkirin ku heyeta müdüriyetê giştiya hec û umreyê bi seroketiya Niyaz Şêx Regayîb beşdarî Kongreya Hec û Umreyê bû. Ya ku li Caddeya Arabistana Siûdî hate li darxistin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku heyetê pêşniyaz kiriye ku Kurdî jî li rêbera hec û umreyê bê zêdekirin û ev pêşniyaz ji aliyê Wezîrê Hec û Umreyê ya Arabistanê Siûdî Tevfîq el-Rabia ve hatiye qebûl kirin.
hiççek dereng mane lê baş e, qet nebe fikirî ne. Apple textê xwe yê bi nirxtirîn ji dest da. Li hember daxwaza hilberînerê iPhoneê Microsoft destpêkeke xirab kiribû di sala 2024 de. Lêbelê îro bû bi nirxtirîn şîrketa dinyayê û Apple li pişt xwe hişt. Li gel zêdebûna piştgiriya vê berhêneran bi hilberîner serkêşiya qezençkirina pereyan jî ji jîrahiya çêkirê nirxê bazara behreyên Microsoftê gihîşt 2888 trilyon dolaran ku navenda wê li Washingtonê ye. دما مقف حجمارا بدف کر اس yani acayip mam براستی جیراهیا چکری پیشکتنه گلک کر هاتیه و از باورم و جیراهیا چکری روزه که حکم خو لسر جیراهیا خوزایی جی بکه. Çin de enerjiya tavê de cîhan derbas kir. Çînê sala borî ji dinyayê hemiyê pirtir enerjiya tavê ava kir ku ev rêje ji rêjeya dinyayê hemiyê ya sala 2022yan zêdetir e. Di rapora ku doh ji aliyê Ajansa Enerjiyê ya Navneteweyî ve hat weşandin de hat ragihandin ku Çîn diwarê enerjiya venekûer de pêşeng e. Feilê herî pîş jî û yê herî kêrhatî jî ji bin serê Çîniya derdikevin. Henek li hêlekê bi rastî jî netewek pir jêhatî û pir biaqilin. Li daristana Amazonê tora bajarên kevnar hate dîtin. Li gorî lêkolîne ku di kovara Sansê de hate weşandin, li geliyê û panoyê Amazonya Ekvadorê li zozanên roşlata Andesê niştecihên dîrokî yên birêk û pêk hate dîtin. Bireyên fireh û rêyên dirêj û rast, plaza û komikên platformên abîdeya hatine dîtin. Dîrok tiştekî efsûnî ye li gorî min. Yani bûyer û mirovên aîdî demên berê tim balkêş tê bi min. Carnan ez dayîka xwe ji bo behsa demên berê bike ew qaz aciz dikim ku dema li malê ji bilî min û wê kesek tune be hîn çav bi min dikeve çavê xwe dikire ku weke ku dixew debe tev digere lê dîsa jî wê rehet nahêlim û hemî agahiyan weke wampîrekê jê dimijim. Belê, em hatin dawiya bernama xwe. Hêvî dikim we ji guhdarkirina çîrok û naverokên me aciz nebûbe. Ger hebe kêmasiyek an jî şîroveyek we hûn dikarin dibinê vê podcastê de bi me re parve bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de. Bi xatirê we.